Legia Tangkol Church Hyderabad wi yanau bing natum sai korali hapta kathar sam kapangwi ringa pa salam kami ena masoda Ravana natum sai korali somi lagrano kipa kawi tungnila kala kashi hapka kano kagaza kakanang ukakanang sigafo masambang lak arano Ari kazaga kaliping natum sai koralila Ravana lumashan mida kagaza kakanang kajot karai kavan sam kapanga hapta masala grano aji jimikshoi devotion ye itumna James chapter 5 verse 14 to 18 jili itumna ngahyolaga nganang room gavai sa se ina akshita pashoke James chapter 5 verse 14 to 18 kagaza now lay haula on the church we are pingli holaga prohowi ming singda thau nyau mi laga say ha sa khami china kagaza mi chili kan mi da prohona ali ngakartwi ngasagra kala ana more sa khai chila Piao mira, jiwivang aina, kagaza rai kawai, aka aina aka, more hangpat ngoroklo, kala aka na aka wivang, seha samilo, kamashunga miwi seha kasa, umshung laka. Elijah la itum tata pasa kawaya, mina, ana kating maro kawai, panglak aina, seha sai, ji aina jingum katum, kajang turuk okutili kajing marom mana jiwi tili ana se hasa lushit kaji ena kajing ro lushita kala ngalay nala athe kalushit nasaka hi karinga brawi tuine legacy aping Ravana kala brawi karinga tuine hidata hangdale kagaza kakanang kajot kaliping church we arar pingli church we karnau pingli church we yauk homa pingli holaga seha salu de hangdale kala jitha aka prohona atumui seha ngahan kami da prohona kagaza kakanang rai ngasakta ngakartui ngasaklu shidra de hangdale kala juwangena kagaza rai kawai aka aina aka more hampat ngroklo chide aka aina aka more hampat ngroklo de verse 16 gili hang taklei pawa itum mui more itum na sak hai ka tunga hampak ngroklo kuchi maning mane itum na sak hai makapasai ko hang roklo kuchi maning mane ka pap itum na hili pap matangui kawai pap taki kuchi pajinawa nana kachi katha mi li mak phasa ai tale aka hangyon hanglang hai le sa ka sayon salang hai le sa ka ji thar khui le ka ji yi yon ai re da ning a te khui rok lu ka ji ne ji ka hang ne khang a te na wi more nana sa khai hang rok lu ku ji maning mane ka kachi katha mi li na thumoi nga chai li more sang rok haile aka magpa sak haile sa ka more hampang rok laga ning ateng rok lo gine chida aka ning wi ka chatla phasawi ka chatla kharai kawan sampang rei gine kala church wi araping wi kamashung kathar ki kamalai sa mare covervana thau nyau khami manga ena natumna church we karnau bingli yauk homali siasa kawai holaga atumda siara samia ka vervana raimi yauk homana nowi kazat raimi ki gaji maning mane ka vervana yauk homa bingli bangshap jising kami manga ina yauk homa bingna siasa kami jitharan nowi kazat Pro Jesu Christana Raimi Ray Kajine Ka
no we shika samjina kamatayane church we karnau kuchi ena karnau mangli khang maning mane kha hili church we executive ping church we deacon board ping deacon ping li church we ot manga khwida khle kathana ping li la hang ta khle ne kathana ping jili hang ta khle ne lai sha bing ravana na thumli somi rano verse 17 18 jili 16 jili hang ta khle pawa Elijah la mi kamo ne gijine phasa khwai ne gijine ka anaga jingmro lo da sya ga satra ravana nga han ka khamine anaga samaning mane ka kala anaga jingro lo da ka hangje tlang ka jingro da nga han ka mi gijine laigishia yawnau ping laigishia member ping iwa nga jan hau ga da iwa phasaring chong da manglaring chong da nga jan hau ga da iwi wangwa ka gajawi arila seha nga sayi kala iwi phasawi pangshapla seha nga sayi I gaja khai trang I seha sayi I brevo gaja khai I nau ka gaja khai trang I na apang khang ga seha sami akha rai ka sang van ka sang sampang lako vervana itomui seha ka sa shami itomui church member we ina atam le hapta akhali da mi khne ga thum matina la ili personally call sara laga pastor seasa milo I chi da problem le de I chi da ka ja de le I chi sak vaisa de le de se ha po krachi ni yang na ye ring pana ye we church member we along lila vervali kamachi vervali shikasanga church member zang fadale gaji ina shan khui laga ring pak jangka de vervana somi rano jena itum akha bible na kahang da da akha aina akha na kagaja atamni knowing sot now balila noi khongnai balila kala noi church kharnau bing lila pastor lila hokhui laga akha aina akha siasa ming rock akha vervana itomui kajat kroi kavan sambanga sakre gaji ajiwi message ne ngana khui ka haina dam psychically vervawi so kami na sarano ni shui mingvi amen